enseñar a facer un postre rápido, caseiro e sencillo. Para isto necesitamos azucre, galletas e nata. Se queredes podedes agregar caramelo, sirope de fresa ou de chocolate. Agora vamos a triturar as galletas. Podemos utilizar unha trituradora, como a que vou utilizar eu, ou tamén podedes triturala a man. Agora vou vos facer un exemplo de como trituralas. Agora vamos a colocarla nun plato. E agora vamos a continuar montando a nata. Para isto necesitamos botala nun bol e, a continuación, agregarlle 3 cucharadas de azúcar. Agora é moi importante que a batidora sexa de varillas. Agora vamos a batila. Vale, agora que a nata xa está, vamos a proceder a botala todo na copa. Primeiro vamos a botar a galleta triturada, un pouco. Agora un poquinho de nata. Despois outro pouco de galleta. E outro pouco de nata. Ben, xa está. E agora vamos a botar o caramelo. E agora xa está. Aquí tendes o voso postre.